svih ovih reči koje smo imali priliku da čujemo, osjećam kao čitalac onog Alefta, Borgesovog, gde su ona dvojica sjajnih hrišćana, inače na svaki način kude, jedan drugom govore najgore i najbolje stvari, pokušavajući da opravdaju svoj stav. Razni stav. Ja sam takav utisak imao dok sam slušao dvojicu kumova, Inoka Simeona i Andriju Markuša. Vrlo često su oni imali ne zajednički imenitelj, nego obrnuti. Svak svoj model koji je pokušavao da odbrani. A pošto mi, inače, čovek živi između dva ognja, oganj kada se rađa i onaj drugi oganj kada odlazi, neki specijalni, neki specifični, neki koji se izdvajaju od mase, iz mase, žive na vatri koja traje sve vreme od jednog do ovog drugog ognja. Čini mi se da sad večeras upravo govorimo o tom Markesovom razmišljanju i o toj suštini koja je filosofija južnoamerikanca, španskog ili portugalskog porekla stvorila da bi se približili podneblju u kome mi živimo i podneblju odakle mi potičemo. Ovo što se zove izložba Inok Simeon nije izložba ovog Inoka Simeona. To je izložba onog velikog Simeona koji stopama njegovim pokušava ovaj Inok da ide. A ono što je vezano za ovog Inoka jeste jedan period na granici vekova 18. i 19. kad se pojavila istina u kojoj sada živimo, kada su Hegel, Kant, potom Wittgenstein, potom, ne bih ja želeo da vas bunjem ovim imenima, ali su značajne, Willard, Werner, Orban, Klein, ili ovi naši savremeni filosofi postmodernizma, Derrida, na primjer, doveli nas u situaciju da živimo u apsolutnom krugu besmisla. U krugu gde suština ne postoji, gde mi ne postojimo, gde nam je perspektiva nevidljiva, neostvariva. U takvoj sredini je stvarao Andrija Markuš. Svesan podneblja duhovnog, moralnog, etičkog u širem smislu koje nas očekuje. I u takvoj sredini on je uspio da ostavi dubok trag. Čini mi se da nam je ostavio još jednu pouku koja kao anegdota u sklopu svega što ste, gospodo, izgovorili, potvrđuje da smrt nas ravna sa besmrtnim. Prema tome, ja verujem u tu istinu, da je besmrtnost ono što svi očekujemo i da je besmrtnost ono što očekuje arhitekturu posebno, kao suštinsku dimenziju smisla. U svim naukama, u celokupnom znanju, u svim umetnostima. Jer ako metodologijom istraživanja ili metodologijom koja podrazumeva smisao, krenut ćete od arhitekture i vratiti se arhitekturi. Meni se dopada mnogo onaj detalj o tome da onaj vajar ostavlja, ja sam vajar, da ostavlja tamo da bi pokazao u kamenu kako je pre skulpture izgledao kamen. Taj vajar našeg duhovnog sveta, ili ta dvojica vajara našeg duhovnog sveta, Andrija Markuš i Inok Simeon, monah, čudne naravi, stvaralačke, su nam omogućili da idemo putem u koji možemo da verujemo, da očekujemo da budućnost ima smisla. Hvala vam.